Ricky Jensen kon Dr. Baskem Merbo uba Arden wagi pra jabing daang ki hammi madan yakun ya kani ga jingte mrau yong kani ga spa ai tayoy wa kani ga wi ga party VPP dami madan go yo yakun ya kini gi waro jani ki nongrim ka party le dasnya tho ibiki ko hakmat do to ka sanchar ka khadar ko khoi ko ar to mantri haini hari la jong yong i ya ka khandao ka chiap yong i ki hagani ka party ki yong i em ki nong yalam ki wa yu ya ka te ka paten ki wa yu ya ka ta kan rupa ka nya paus nem chakmat ki nong yalam kiwa em kata jing senyaurit kam wa yo pi yo MP wa em burom yong nga yong pi nga jajan wara na pi mem silat de pi wajid pi yo ni MP yong i nga ta ha jing yo yong nga ha jing senyau yong nga senyau sorong wajid yo ni MP ubru senyaurit ubru man sekian chakri pajba hawala yu kelen gejela Meghalaya hei jing sakiat modi pat pi gini ki minister lani ki MLA ki yong i hawalai ki so ki kari pulit na prang so na din u MP yong i watang wi pulit lang rut le mjo yao kate to uni u MP yong i mem kwa konsep ai ka paisa ki yong pi kate to ka jing snyarit kate to unang yalam mo sakiat gats ke mojan i kam kinang bot kiyong ki yo kijing yalam kabay upa kijing yalam kayung kasamle ubod iya gini gideng kijat kiyong uni usar Dr. Ricky Jensen kon uman UMP UM burom yong i teheni por khajak khajuk kwa upachat hejing ito wa kajing jit nong mikmat khajak ipar dan him chai khajak dan hi kwa upachat kambo au nguteniu wi wa he wa kalam hakmat i ki khian uya teli nga gawi uanga phi juba bhiga da phi kit khuma ki hati ma mabun ki phlang ma ki din ma mabun da kan mo yong i to kit khu i to ki phlang ton ni teli lang kate to kawai kam ha da yoi wa kajingjit dia kinong mi khmat dagaspa ka phau umpoi de ka cheiwan nange pinok kawi ko nga jos nya kwa nya maya ba klam hawala cheiwan to nga mala dit pidagaspa daman go tala yekti ni yong pi udawa ye hok yong pi utala kiwayo bon khang do tala he kiwayo khian khang do tala khian mem hok de udawa kate to lada pijit phir ka hok nga mem artatino lada pijit phio ma dalman phawa daga hok wan hayung yong o tim uthlaw lem tin phi kamajo kalam madani lada em na perdi yong phi pen batuk phi o wiu lok phi ong phi me watu ga kate ladam to tu lok ngano di ong la nga mem to uyayap lem suwe kate to ka bor yong hok kate to ka bor yong hok tasnya balok wa maya hini por ya perkhat yelu ya penapan sya ya gilok kijor ya kata ka bor yang kahok ham i wa kata ka sanspa ka jiajar ka hajar li tajar kuman go katala o dawai yo do yudawa ya kahok ke yang i tonji di naga benta ki paten ki yang i tonji di naga benta ki khon ki ti ki yang i kam wa ichna ya kayung mem chna na ka banta ki yong i chna na ka banta ki khon ki ksu ki yong i ton ye chna le ya ka ni ka jingjit ki yong i na ka banta ki paten ki yong i ki khon ki ti ki yong i ham par khat do ye phi kham tam kini ki manbe ki manpa ki wadarap he karta kata to ka jing karpat ka jing penchi khajak he jing to naliang yong kam wi na ki bru kiwa em kiwa kwa uya pen apen snya ini por khajak chuau chonga kwa au
upacat ukdau khajat yigi jing duna hakini ki nyau snem gi udah dep ile ang nyau snem to wa nahu ar hajar khatra hadu udiu ar hajar ar bosan mi gagantin high level ki wanang hespa ki wanang do hakakam kontrak kre UIR do tulop haji HADC cipau khat ar bnai kini to kiwa ka sarkar Meghalaya yang gift kai is nyau bhag ei ta parkhat damiat lok wa neni chakmat ilat ya kini ka party ke yang wa yo go upan bat pensot ya kini gi waro sai wi le iwas nyau bhai jing ot jing yam ha kini ki por ku kan ni to hejing ya to wa ka thungki tungkre ha ka kam sarkar hachwa apply ki khon samla gyong ki khon kharo kalot gyong snyau kita wa dem bru chwa hachwa apply mem wan heni wang ya phi wa man poi hai por wo yo ki ikre sarkar ya phi waro kwa ikamadan ye le uman go gaju kamadan ye le uman go gaju mem wadu mem ayo mem nong sor mem nong kendong kam gatu ka jingya mare thong tua chispa aspa mitar kawa hawa chid wa che unong mare leu yo ki pajba leu yo pranong mare leu yo pra ki pajba leu yo u khlan yo nong kong nang yo khadu tangwa u yo khadu snyau siu waile da yo da tam u yo nong kong igate kamadan to ko ai wanra habi igamadan ko jo wiele kata to ka jing angnut kayong ikam ki party WPP klem penbon cho yoi wa ipor dalai tengah kawidan hiwa nga kam wada karchan MPP depan job emburam yo ele yo candidate yo MP yung yo kajing kermen emgo tahame wa kani kala yung kajing kermen ukut ko ton yai tenyiga ha kani ke MDC wat ha ke MLA ar hajarar poprale yo kani ka party ke yung ipor hai bor yo upen dep upen bat pensot upen to pentri yi waro ijing duna khamtam sedang na kani ke election MDC wa kani ke election MDC wa ka party ke yung upen job emburam bi yo poi hai bor yo upen bat pensot ya gatai ka jhat ka wa hajwai ngawi na ginong ya jhat menchwa kwa opoi hetai hajhat wa hajwai yo ya saya katai gajhat yo repair ya gitlu giwa kada pai go kate to kajingang not na kaliang gayong taheni por chwao chongo nga tojit ya kaniga party gayong o wan ni heni por upan apan snya wan hi yapi iman igam kita gi rang terwa kita gi khandro ki an khalot ongi karai go khaddo chonggaru ha go khalot dengal heni por yenga terwa yapi yo ma delman phawa to bichar bin pabin ya ubru ya ka jinglong ga kar ka buram ya ka party go yenyu tajit tekan menghaga ar phawi tarik ubnai ar persen yami renti kan mo ya ka sambol yang upra kan mo wa kani ka sampriakti ga yang phi chisen ksi pito sansnem tekan mo ga ham khenke ga kini gisnem ga dep dabakla ksi yoi kijing ot kijing yam kijing do jing kermen ki wa bonjai wa kani ka sampriakti ga yang phi ko fiksi phi ha ka chisekan chongdor ko sansnem talok umayangam yo poro ubon omyo kentina ubon heni por usambe thambe ukba sambe thambe ujhor nane usambe jing thung thambe da wanra api snya ba perchango yo tipi wa hoy nam hoyu klem perchang pi om hoyu
igam ka parti thmele siabha perchang ya gani ka parti kiyong i yo phi ya kisok kisla kiyong ka tado gani ki kantin kidon hi e ka karkhu kardo ya phi yo phi chai ye nang yo lai lu ti bia ka jing im kiyong phi hai chai hai khia hai kamai ka ji hai wan ibentai jing im yong phi tado gani ki kantin kidon hi man ma bala na phi bo em ki kantin ki wanga kelam mo ki wo phim snya ya to ya happy ya ki wo to takso ya ki wom to teno kata to gajing kerpan na liang yonga teno ko may ado gini ki kantin ki don hi ublai karat unang karkhu kardo khuble ya ka chunang panthar sali khuble yoma delman phawa wode e yang agani galat o yo panap pensnau katu gani hejing ya to wa gani ka kam do gini ki kantin don hi khuble chibun khuble 6000 ngo ha pra